Fuso namba UAR binankaganishatu eri kugamba kuba yaberi aha speed y'ekijunjirizi yabanza kutomera primo namba UAY rushanja 23H konka tiyagwa hansi niko kuzongazonga ekaruga ahankuto ekatahirira amaduka ahi yatomera abantu babiri baziyemo tukisatu zirugambarara ate ekiyerye nyuma ati ziriya zazemerire kariya primo banze sare mu katari ati primo kiyaneza kusara ate ze direct neza kutema etera primo itamu na Saidimel ate habira umucyapa ati kwabo umucyapa aiza kimwe direct abana babaryaho ati nabo bayizambiruka mbahungira kunuye ayi bambahungira niyo yaneza nukukwita netere kiziba wanyuma yo kutomera abantu omwe yabanza kuferaho kandi ndijo abataka bamutwara omwirwariro ari omumbera mbi munonga kandi umuvugi wa Fuso nawe ebyoma byamucumitira aha steering nawe yaferaho kandi mutahiwe wanyuma yo kweraho abataka kuruga Motoka yaburaho Echombeko echufuso yatahirira haba harimo abantu konka bahonera hace okufa kandi bamwe aha bahonokaho bahamya nguhona tibahurira okufuso yabatahirira kandi yashisha amaduka gabo agarime bintu ebyabarirwamo obukikuru bwa sente ebyabire mu misho twadura twahurira Motoka iri mugira ki itahamo umuntu twahiruka turi guhunga kugira ngo turi kugira ngo niza kumezamo ije mu imbere hati twagumizamo twagenda hati mukwija hari abantu bamwe bafa ibintu munzu byona byasisikara ati harimo n'ikintu na kimwe twasigijemo amative amarwa gona garimo munzu ibitebe byona byashwanyagurika munzu none nshaba ngo basetinge ibintu byanje byafu kinde kibikora byabira muri ngo nikikubini kikunko ba stock yaje abataka omwanya ogu bashaba abeshitongore ecyenkuto okureba ngu chata hampsi omwanya ogu ahawo kuba Butandu zibireho nyingi obwo bahamize ngu omusabitemwe habireho Butandu 3 zikaziro baziya bakiyehweza baziya mu batarazigarize Motoka tuzikusiba turya tuzikusiba abo kumamba mayangu ampstero nibiza speed batirende bo kurganka baharwe kurgambara biza umwana basibiranka aha aroha katari bamba umutera nacho kanisa Motoka mutera tutimbire byina emkono yasi nga government mutuyambe tutaka wirobire tutaka wibiro bingazi bakwa gicha accident yashubirana kana cyoko tuzakora kibatero amps tuzikira abantu bingi buri weekend tuzika buri weekend Mukuru wa polisi yambara Jafal Majezi yahamya ngo Butandu ahamwanya ogu zibire nyingi kandi yahamiza abataka oku polisi eri kuza kushaba ekitongore ekyebyenkuto okutahampusi ahamwanya ogu mwezi kumwe tufune accident ishatu kandi zikrimingiremo abantu babiri so mutekateka ngo bicheta isanga abantu kuba kushaba ngo batero hampusi zakoregana na n'ekitongore cy'ebyenkuto okureba ngo umuhando wazo hampusi atakatwire mwezi banyakufa batwara omukabafu ahirwaro lyambarara okwenjera kuchondoza ahashonga eyarujiriraho Butandu amakuraga gashakwa Damba Wiziri